Wathi lithi lizondabe ngoba uNkulunkulu uthi sithande konke nesitha zethu mangabe izitha. Amen. Ubathande nabo. Namhlanje ngibingelela uzakwethu Dr. Matlow. Maze ngihambe lapha ngaka-acknowledge. Ngingesabe Dr. Busisi ezulwini mana ngoba lapha emhlabeni siyakusebenzisa simane sithinta nje sidlule futhi. Manje bengithi Dr. Matlow in public. And then again, generally ngimanibiza nilele kahle bazalwane. Ngifuna ngibonge futhi upresident nekomiti yakhe neMpumalanga. Thank you so much. Nimberekise ono yazi bengiworried nangiza lapha ngitshela umfundisi Siphuthuma ngithi hey, how much time are you going to give me? Ngoba silungisa into ezingaka endele sithola isikhatshana esingaka. Hallelujah. Ungathwenyeka izolo ngibethe ngabetha school manje nje ngiragela phambili ngokunye marokuhambelana negazi. We are going to read from Psalm 24, the verse that we know. Ngibabona ifundwe yini. Psalm 24, verse 1 and verse 2. Mfundisi lapha ndoda. Ngiyazama ukuyaphezulu mara ngiyabona. Bese siyashaya. Ngiyenzela ukuthi manje ngizamfuna isipho. Ngifuna iphezulu. Okay. Ekuye Thank you very much. Psalm 24, verse 1 and 2. Let's look at something else as we respond to the blood of Jesus, the blood of the covenant. Must respond to Jesus. Izanayo lapho ngiphethe kwandawo lapho Psalm 24 verse 1 and 2 sikime nayo uyifunda ngiyiphethe Psalm 24 verse 1 and 2 Umhlaba ngokaJehova nokugcwala kwawo izwe nabakhileyo kulo ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle wawumisa phezu kwemifula. Thank you very much. Thank you very much. Uma sithatha leli verse bazalwane manje, we are looking at our part. Sibonile igazi ukuthi lenza konke. Now we are responding ukuthi thina umhlaba wonke ungokaJehova. The earth is the Lord's. Nabantu abahlala ezweni akhathalekile ukuthi bayimiphi imihlobo. It doesn't matter what races they are, but all the people belong to God. All right. Now, not only people, umhlaba nezinto ezisemhlabeni ezikaJehova khona la siyakhona. Imali esinikela ngazo ezikaJehova. Imoto esiziphethe nezindlu nabantwana uNkulunkulu asiphe bona namakhosikazi nabobaba bangaba Jehova.
Jehova noma ngasindiswanga kodwa ungokabani Mangani nina nabantu abangasindiswanga barichuze dlula abanye babo uyazi na umbona uyabingelela nje ngathi inkosi ngakimthinte athi 100 nje ezikwazi uruthili kana ya yale bohamani lirila benishelo mina lapho uzohamba uchayile njalo athi nibathandazisi bangamazi uNkulunkulu adenza amalona phela kwakhe uzima babusizile nina ningagaba uNkulunkulu kusathina zodwa i-creation kabani kaJehova manje mayibayeka bazosizwa ubani bathi kanti bahakele bona wemethod fela baphulisi sifana lehana emithini nani wena ore rephulusi mara special bila hayodwa renale special obane kulela la wicha hayi ya kutwana hele nale kulela wanyakasa. The answer to the problems of this country delays in marketing arena. Listen to the yeah, only if my people more than watching only if my people who are called by my name. Ngibaphisulu ngibapha yonke into bayasebenza bayadla kodwa kunabantu bami phakathi kwabo kunabantu abaspecial. You remember when God was going to destroy Sodom and Gomorrah and Abraham remembered Lot his nephew and what Mayim Sodom and Gomorrah zokuthela uLot lapha nabantu bakhe nomkakhe bayokuchama nje uAbraham wabhagena neNkulunkulu wathi uma ungathola 50 ungashisa uma ungathola 40 ungabashisa iSodoma dawa uma ungathola 20 mana ungathi yemadoda iSodoma neGomora yayinabazalwane kwakunguLoti phela nomndeni wabo wathola ukuthi inamba iphasikhulu uzimwathi ayabamkhulu izokuzobhala bekithi at least kuna 10 bazalwane ngoba thina masikhona senza ukuthi nomuntu ubefuna ukubetha kodwa uthi abantwana bami bakhona lapha bana bakabatemuni angazi abanye bethu nake nasizwa nami ngizwile nje le ndaba kuthiwa igule omunye umzalwane ulipena ugule waze washona watshelwa-ke uKenneth Hagin ukuthi ushonile uKenneth Hagin walwa noNkulunkulu ukuthi hayi lo yavuka Jehova owathola ezulwini ufuna ungena ezulwini yena akafuna ukubuya manje uJesu deyilobhala Kenneth Hagin wahana kuphasi anazi nina ukuthi si-special kangakanani sikhuluma izulu lithule sithandaze ibe zincane indawo le government phela singayishintsha thina ngiyakwazi lokho wena nje sihlanganisa amakhanda sonke opaneli kubana alikuze government ezentsomu zebule who is my people ngiyababona general ngithokomele bazenza ihleba benza izono bangithuka ngiyababona ngibanikeza isikhathi ngibethwa ukuthi I've got my people abomachika nakusifumana nabupani nani bazalwane uma sikhuluma that is why abanye abantu abagulayo bagcina bathi
ke kopa le se la thapella ke ready ke batla ho tsamaya please se la tswalla mabati ke lokisitse ditaba tsaka nake nameso ngoba uma befiki labazalwane noma ngabe bezohamba abazalwane bamdonsa bambusele la uyabuya bamemezela bamemeza abanye njengoba bona sehla senyuka bathi kani bito la Jesu watsuha ntate uthusitse bo Lazaro uthusitse bo ma akahambi lo akahambi usathuna ni murero ni yena avuka kwathi it was so nice. Wasn't it? In the music. And you prayed me back. Never kapele manthandazela abantu nebakusho ukuthi ufuna ukuya bangaze bantu bathi ngoba bayazi ukuthi manikhuluma noNkulunkulu yes. All right, Mazarani, hey, what we are looking at today as a way of response, we want to look at the subject of stewardship and giving. Ukuthi siyaresponda manje kuleli gazi elihleka ngake lisenzela konke. We need to respond. So I'm just going to look at a few thoughts here that we have about stewardship, tithing, giving, free will offering, pledges, proportionate giving. You know, so we are going to be looking at that. Now, go back. Everything belongs to the Lord. Amen. Now and amen. Singbaga Mkulungu. That is why must Kumimakaya standards. Ngithandazele namathayi. Uthangahlathwa ngoba ubisithale lihlatshiwe umsebenzi. Le wonsabo alignment inkonke plan zona lezona wafuna wakansela. Kawo bereka na lithayi epunching. Spewili sona sepunching so motu spewili lift you. Hey. Manje ngithi kuJehova ngicela ukuthi ubambe nalamavili amahlathi awugimele kubaba bona uzama kushinyana beyalo zakhe ukali no ngikubothora mabila sikathabiwa ufiyelezela nengizohamba nangaze nina nimazulu uphendula lezinto ezingenamsebenzi as long as they matter. Amen. So how can I valora to happen any mabili gargona usizana mura? Marapen. Yeah. Or Papa Sola Magila Pancha. Gana to tell you. Agastola time. All right. Give him one on our Pusisa and careful Munati so only fasting somebody Mutimu. Yes, we have challenges. Mara mutimu rizama isamunanda kufula yena rikriama sambela pesu lazima umpeka ungataba ukuthi nginestole sinisingakana namabhasi nendlu yami uyazingakanani ukanani yebachika nali ngumkuyona abanye baze bathi mfundisi isonto lakho lona kusho ukuthi bangibona ngithetheli ibandla elisuka la liyofika lapha akibe ifaze ngimushaka ngithi amen andakimwana mthi ngitsamela kothi lekizule kumurawo kwale kuthi kolukisa mara ngitsamela kothi now hemudimu a ona ni lototso tletse renale boma we are stewards sure singabaphathi noma baphathiswa befundisi nizamsiza lapho rena ritswalisitso yozona letsona le tshele to gana lona o imanetse eo
mano ba ke tithe yona tšhelete ke ya Modimo o file matla a gore o kry-e tšhelete eo wa tsoga fugu o ye mmerekong o boe o lebane gore ke tsamaisitswe ke Modimo go na le batho ba ba leng ko dipetlela ebile mebereko ya bona ba e file ba bangwe ba tlile ba re uyazi mzalwa sizokupha imali yakho sicela ukuthi usivumele sitashe omunye umuntu ngoba wena uyavula and kudala sibe sathi siphithana. We don't seem to see that. Some of us, we don't seem to realize that God has raised us up in the morning to go to work. God, everything here high. Salary how you make about 50,000. Kakwedi kia Modimo. Wa kusiso lo mudibano kunalishela sekira 50. Awa ya bone kufisa mfo. Akina jela sasichele taka kya hawo. Modimo tlamphayaka. Ewe no samphiye na o tlantilela plan. O zamephaye. So we are stewards. Kineka o ka o ria ke khatelle taba ya o miela. Hey, we foolish. Unini silwa no kweshu. And that kweshu is nothing. Ngoma imali yonke le njakazi. Okay. I want you to have that mentality. For a gidi koloi tsona le tsona se. Unzori ke na le koloi tse tharo ke nya koleka ya bone. Ke tsa Modimo. Amen. Zozo. Utlhokomele o di berekisa. Ke tsa Modimo. So, I want you to understand this one thing. Because we are stewards of all we have, risk of pretendeka le dutse ke tsa rena. Wale ngemali sishumayele man size sithi bazalwane tšhelete ha ya lekana a re boeng hantle ya sebuele boto sizonikela hlabe scholars wena le mali it's not enough. Le tshwenya ke hore he le budgeta le thoma ka dilo tsa lena, then Modimo o tla morao tla mo fa change. Bele na kwa monero tla lebelela ka tšeno tara mo batho ba ithufile go tswa di-10 le di-20 nyana ba tshaba se le balanyana ba e tshaba. Di-taxi ne ba bolela kgale gore ke patela ka disente ba ga ke tšheleta ko kerekeng yo wa bona gore ne ba re nyatsabe ka Modimo o mogologolo o mogolo o na bua ke re presidente o lekilo la mogodise re mono ro mogolo mara nako tsela ne re mo fa disente ka nako tsa o miela gore le bane ba tla ko papa ba tlo ba tla tšhelete le ena o tla tšhekanya tsa mo fa mmago re ntshetsa motlhodi wa legodimo le lefatshe o tlhodile dilo tso tsotlhe. Mfundisi kwesinye isikhathi angazi nginike nesalary yami yonke. Alright, ngiyavuma. Ngaze ngizenzodesi. Mara moruti president le komiti ya hae. Nako tse ding tshwantse ba le batle di-salary tsa le gore le tle le develop this place. Ne developing them. Papa this. We are people of the world.
manje bakhohlwa ukuthi but we are not good givers. Marizulu, now we are people of the way. Ubumwele bona siyathanda. Sikubhala nedemali. Iword noma ngathi give generously, you will reap bountifully. Hayi lapho ayisiyala lapho malami hayi. Ngivuke ebusuku nandokuberekela imali le washa kwatima kwavela. Uyazi abafundisi bakhuluma kamnandi bathi ngithi imali lezi esithathe. Yo. Ereruniele. Usho ngoba mfundisi yena. Abereki njengathi. Noma thandaze imboni. Mababathi sikela. Siso. Yiza solo ihleli njaya. Bene sinabantwana lapha abaholako manje. Renale bana ba bereka mbereke imali yitsi luyitsi. Baleka uhlawusa kasiphawu ngile lesiphoso. Mina ngikudokotela jawu thulutha lo mntwana ukhuluma. Banezinto abantu abasibiza ngenye indlela. Ayisale mapholisa le social worker le ma-teacher le baruti. Banale dilonyana tse ding tse ba di ene ba bona. Ene ba tswa ka dikoloi tse ding re ba tlile ka dikolona no re ke a papa hae hati ke a hae. Ba bona. Manje sihlake bakhona. Sibhalele ukwakhipha esifuna ukuyakha la. Abatsha bethu abaholwa abasindisiwe bakhona. Alright, nkase ba blame ba tla le ikurisekisa ditšhelete nako tse ding le batla le ba boleleng le bona le ba boleleng. Now listen, when it comes to giving, 10% le weshime silwa ngawo ulapha phansi. Nangizwa? Yeah. Minimum. IBhayibheli ayithi minimum. Kodwa thina saziyo siyazi ukuthi 10% is the minimum. Yile ibizwa ukuthi akaNkulunkulu ungayithinti nokuyithinta. Kuyamdima. Iyo ukuri kudima nasa nokushiki. Mo nasa nyakuhlolo phela how ya randa or how randi ikise ithelaka bring the tithe. Ayisale tabore a cheerful giver. Ayitela mo tithe bring into the house of God. There is a son of Sokola. Katai. Ne chance fela mfitari. Right mazalwane. Bring. Basuku mabazalwane. Yo. Baleti tithe. Singa kakhulu ngumnikelo. Ngoba itithe nyakazi. Then bese kulandela a free will offering. Yeah. Ngizohlala kiyo uyabona ngijama noZwami la mara ngifuna ukuthi ngichaze lento kahle nizwisiseni ukuthi uma ufuna umoya wokunikela ufanele uzwisise ukuthi yonke into onayo yekaNkulunkulu when you are a steward. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. You are going to give an account about everything that God has given you. Because you are a steward, uphathisiwe ukuthi umanage izinto zikaNkulunkulu. Le moto ziphethe zikaNkulunkulu, uNkulunkulu unike zona ukuthi you must manage them. Uzwe ngaye uma sekufikile ukuthi athi uNkulunkulu thatha le moto uyiphuzibani uthandaze ukhulume nonkosikazi nizwane imoto iphume. Amen. Ngathi ngiseJubilee ngisabhekile ngisaphethe iJubilee Baptist Church 2012 ngeze umuntu ambuza ukuthi Machika uzokuphi this afternoon ngithi hayi sobe sikole ekhaya eMontana. Wathi alright. Weza unkosikazi nabantwana bephethe imoto ezimbili. Marumoya umtshelile ukuthi ngantsimela Machika ngathi khona into ezako lapha ndoda isibusiso yonke maso. Umhlanga kanti kulethwe iBenz. Nayikhumbula iBenz amleya.
umhlana kanti lethiwe bathi nepetrol sigcwalisile namaphepha naka ngakadumile machika amaphepha isilwane sijamelana How Jehova nyamsawa. Ujehova nyamsawa. Sure. Ngaba lebhetse ukuthi mangene endaweni batyama ngiyamvuka machika. Sure. Ngipho uzalwane. Ngimtshele nje ukuthi kule yempila ekiya conferencing kukuya kayona zange ngimkele yona. Ngithe nje ngicela ukuye conference ngale moto malendle. Mina ngihamba ngevovonya nami lapha sikubekile lapha phambili lapha baribise right nguya ngaye overseas England. Ngayifaka lapha ekumzini olwandle yafika. Manje yona imoto yami ke ngigijima ngayo. Manje lo unemoto ezinhle. Wathathe la moto esekhona namhlanje noma ke ifuna ilungiswe lapha nalapha mara isesekhona. Yo. So ngiyazi ukuthi mangifuna imoto ngiyakuNkulunkulu. Now I want you to know that when it comes to giving, please pray that God will show you that you are a steward. Ungabhalelwa uma kufuneka isalari ngiyavuma ukuthi ngisengakayinikeli isalari na aya ngiyavuma. Mara makufike leso sikhathi singadlulwa abantu bakamukise abakwazi ukuthi mase kuyibonus mangabe ngi-right manginamanga ningithethelele soma no iphele indaba le ukuthi bona bayazi ukuthi kwesinye isikhathi kufuneka amasalari September. kaSeptember mo batya salary yoyothi yanyake enwayinsa Abantu benza imali lula uyazi. Singafanele singeke for i-10%. Nokuthi siyakha sicela 500 ingwenya then mayikhiphe 500 to 50,000 izakhishwa mara kuzophatha imihlangano lapha kusho ukuthi kuzolilwa kube khona indlela ukuthi mana umuntu yokukhalekile kulelo hana kasikela umuntu usabona la remote travel bakamukise bona bakhipha isalary ngoSeptember bakhipha isalary thina sisalwa nani ne-10 bantu abanommoya kaNkulunkulu abahamba ngomoya umoya kakhulumi nabo Sure. wabona ulitemusa msulwa li-10% ukomrabo ta usemva kakhulu kereke santse wa o rapelo a re tlhakantseng re kgone go patela moruti a re ntsheng tithe kore la mmona ke o la mane wa gola motho modimo bereka dio tsa di-executive tseo mare ge go tla mo monelo le re lecheka leina le le bone tšatši la thabile o latlhela 2,000 e be le sele namhlanje nike le 2,000 umsala ebere usele uyabona le ndaba yethu yokungahambi ngomoya sihambe ngenyama nangengqondo nangokwazi asizofinyelela izinto zikaNkulunkulu. Abantu abahamba ngomoya uma umfundisi ehlanganisa abantu adala kuleleni lidobolela ka-building kayi sizokhuluma muruti litonya kabukali laba bazwisisayo bavele bathi niyokhuluma nge-building fund nifuna malini mfundisi no ifamily izokhipha 500 sokhuluma ngayo but engina ngijahile ithi nginiphe 1,000 soma nginiphe 1,000 singibethe double meeting santse re tonga gore mara 250 ne ile byang bazalwane le hopole gore ha re tshwane ha re
Shele. Stormless Margaret. Kuyanikelwa ngizamu ukugizelela indaba ukuthi when it comes to giving, you must know that it is God's money. Yeah. And uNkulunkulu manje uzokubusisa akakhuluma manga. Sibonile leyo. Thina sasajwayele ukunikela noma singakaniki ngamasalari, kodwa sibona uNkulunkulu ethembekile. uNkulunkulu ethembekile. Uma ethi give, it will be given. And I give you back. What press down, shake it. We are multiplier. Ubheke ukuthi mangizokhiphela izongikhipha ebudgetini. Besingaka le budget aliyotsala Jesu leka hema Matthew 6:20-33 batampili bosi ba motho lukuluka ha tsotso tletse le dodi fiu o bolela motho uthi kana ningonkulunkulu nifuna ukubosi bakhe nonkulunkulu and then yonke lento nikhalelayo nisebenza ama overtime nizoyidiwa. Jesus. Renda kundala go Green Acres. Estate. Yeah. Ile na re fa go bankeng re ba fa ditšhelete ro gola kae se se rile ka motho wa banka le gile le go bua mare ka tšhelete le ni toleja gale mali ka rwa bono re wa thakanisiwa mara nani ke le ka mohala estate re kupile modimo se sale go England re a hae South Africa. Yeah. Papa ke kopane we right bile una le ngene ke supile ko Zambezi estate e bilai na le Zambezi estate ya ke ko ke re ke ta ke rapella na bana mtima no mtsadi ya hola ke mambela ka sekono na mela a fela e flat e o Green Acres ebe mzalolo munga khobala wa itsi Nerina yena ko England a go ba sa go rena ke bona tsena ko England mara le boela molao se rena le go estate yena o sala lo tlhakantsha gore a kreen o ya se ya mlimazela nka abana ba fikisolo abo Tom Dick and Harry ngithi sometimes basifisa njalo bafikisolo England abazinext Tom Dick and Harry kodwa mase sikulele ekhaya sangena ku estate. Sure. La uthi mawungena khona kokothe ukhulume ufuna mali machika bafone machika uyamazi usibani ufuna ungena alright akangene siyabezwa abantu nabalila ukuthi abantu bagqekezile how ingabe Go! 2009. Zili mgegezeli mbona? Yeah. Akrokoviti. Akiri poche wikasi ashaka baba bagegeza banika mahalika. Bakutwa bato leka ni kwa mwana makono kutwiti. Mara mdimu sanzi ali kuruki. Our daughter Thokozan Olibiti. Uritsala hamdimaza manzali bless mutsi umwatsena lena ene le fetso chaya itso reka ka intel umwatsene atwele 5,000 mwana rona fitsa ai bala lena modimo le tlhokometse baswadi ba modimo o le tlhokometse. The other day mamutina swelehile go mara ke motho ya ditani ne re go disitse ya nna Kenya le re king Islam
And not talking about slapping me, hey, why is it limited? This thing is very expensive. Mudimu, Aromela Meum, Arabella, Limam. Go on, Mudimu, who arranges the tableau, Arabella, Limam. For that, he said, like, how do you papa again? No, Rufer, I want it. Okay. Afisha never try, but I can't depend on the computer, even Yaka, but Allah, Rufu, Katselayati. Never to a woman, no, Pentan, Kamoha, Pentan, Kamoha. Heria, thank you very much. Heria, Harisa into asazi ukuthi sithokoze sithi uthembekile. Baba bathi angelinele ngile. Ake sidlule kwi-time manje. Sinikele umnikelo wesipho. Ithi iBhayibheli, to whom much is given, much is expected. Uma ukhola kakhulu lalela. When you told 10,000, low told 1,000. Manu capitalize low keeper, you told 1,000, 100 and give. When you told money 10,000, you keep money 1,000. Who's selling a money? Royal selling a money. It's unfair. Never to be unfair. All Tony Malin, the cool. Angakali thaifile yakwaphela makufuneka amafastela khona manje mfundisi sikutuma na di reste maniri befanele ukuthi amathaifila aphelele kube fundisi na bafelokazi nabantwana abangena abazali ngendlela bekungakho iTestament elidala befanele aphelele lapho and then amafastela nani nizilungise Imali zenu. Yeah. Okay. It's like, Imali child. Imali zenu itithe seyiphumile ngendlela yona seye bankeni izokubhadela befundisi nabobani nabomama bogogo nani abathoba ukuhelejwa izobahelebha nasifuna ukukhulisa indlu le sifuna zenu imali manje silanda nina. Exodus chapter 25, chapter 35, tshela abantu labo Moses ukuthi bakoleke uzokwakha tabernacle bebangakhiphi tithe bebakhipha okubuya kubo free will offering. Amen. Sofika nini la nasisa kokorele tithini yazi siyalwa manje ekhaya abobaba bayifuni nekereke yethu ngoba manje ifuna ithaya. Uzimu uyabusisa abantu abanikela ngoba ngasikima lapha abanitshele not only money nenkolo yabanikela ngazo nani abanikela ngazo banganitshela ukuthi mina solo mthomo ukunikela mntwana sengithonyudwe kabili ngithonyudwe kathathu. Uzimu mphela uzima kakhulu mama. Nathi zokubusisa uthokolo manje khambalini emakhani lungisa amabudget lawo nithathe nibekele elenyoni ngoba ngiyakazi yini elebhulu yakho ningabeki ngale and then nithome nibudget yenu ukuthi uzimu ngizomupha malini kule yawo nimlalele lema kesiphatha ukuvuselele nokunikela manje kesifunda amavesi la kwenziwa yini befundisi kube state so change amabudget la nina abantu abatheni bereka kamnandi namhlanje khuluma isibuwe singakabo mabathengisa amachachacha bona basisikolweni manje khuluma isibuwe esikhulu that's fine but change your budget. Start with God. Don't start with your house. Don't start with your furniture. Start with God. Budget for God. Besides the tithe, how much am I going to give? Yeah.
mayile ngikhulu ne-50% ungayikhipha healing nse 50 thome namudi you'll be blessed Solomon is obatwela batsana mudi ntsekile batsana mudi kolotomba ka di overtime mudi ebe overtime asisibi overtime ya nyake maro grelo ha o fimu di mosilo maro toetse ka overtime kunyako kwa la o se go bolelele makelwane or chomu uyabona beqale bona ngidose ikamura le yabantwana ngithi Yeah. lapha ekitchen akuboni ngifuna ukudosa futhi Yeah. endani ngifike ngifuna ukuthi ngibe nendawo lapho ngizothandaza khona of ini uselemva Sure. nanjalo nawo ngenawo awusangeni ngaphandle Yeah. ngena uzimu umuntu okhuluma ngoloyo akanikeli mariplani zakhe zophuma phambili Yo. abanye uzimu nababusisa ngoba baphumelela ufuna ukwazi ukuthi mari imali le uyithethile ngoba ngiyamazi lapha abereka khona ukuthi akaholi imali ngakawa uthome ngozimu bakufune imali yeza nazi seyikhona ebhajethini le yakazi yethuna sisizobereka ngayo ngomkami sifuna into yenze ya mara siyotshela uzimu ukuthi angikabona ukuthi asinikele kweshumi kuphela siyanikela nebhajethi nasi we are trying our best nomfundisi hayi simbusise somama sesithi 10,000 gidlabesi angakaqali umuntu abantu simgidlabesi simu uyazi ukuthi imali lesizwisisa ukuthi ngeyakho siphiwe nguwe noma sinikela ngayo sinikela ngemali yakho esiphiwe nguwe hey akhe sikholweni uzimu akhe sikholweni uzimu amen umuntu sikuthi le hlakanise mbhekeleze diplane lilihlakanise pilori ekyoba so nizwane kuhle nithandaze and noma ngabe kufuneka amamiliyoni angangani nizobatshela ukuthi kufuneka amamiliyoni angangani endani-ke asifuni ukunitshela ukuthi nikhiphe malini mara kufuneka amangani so khamba niyokhuluma noma ngamali niyothandaza ubisa 100 rand mukubathetha let's have a 1,000 let's have a 1,000 hey uthi mathuse baptist Yeah. athi zimuhelebhi baptist bayaphila ngokuwele bayachumayela abantu benkosi mali namakhola kuyabhala hayi ngisele na 5 minutes bazalwane angikhulumanga ngezinye izinto ziningi lapho eminikele give generously give sacrificially uma uye eMacedonia iMacedonia 2 Corinthians chapter 5 chapter 8 verse 1 to 5 uthi Paul masifike eMacedonia banikela ngaphezulu kwamandla Yo. asithayile banikele ngaphezulu siyabazi ukuthi shembe zabana misebenzi yastrakilisha bonke abaphethe pension lapha mari iMacedonia yakhipha ngaphezulu sabanye ukudawa asiyiphunguleni inekikhulu bazalwane nani nine budget badawa sibawona lithathe njalo basebambonile uzimu. You know what was the secret? Ithi Bible bathome ngokuzinikela kuzimu. They gave themselves to God. God unikele wena kuzimu. Uthi zimu, whatever I have is yours. Amen. Badomedela. Yeah. Unikele wena madansi no ziyanabi thatha mina ekhaya. Yo. Umnika ukobolo. Amen. Then kuzoba lula ukuyikhipha imali kuhle. Yeah. Kuzoba lula noma sekufuneka isalary yonke
usibuthuma bhukela ngifuna amasalari nami ngoSeptember ngebonus uyalungisa nabantwana nitshintsha amabudget nibhadela msinyana lapha nalapha nide mhlana kufuneka isalari sisala singena lutho manje asiberegeni awucomplain nilile nidwazi uthuma lo konje tshela office yakho phela uthuma no niyadlala lapha niyathandaza Mudimo go batla ka salary tsotlhe tsa bona. You're getting 50, he's getting 40, 35,000. Low thola bathi kufuneka isalary umasipala mayiqeda 30 SARS yakhe iphegwelini ikhuluma wena enekile 30 SARS. Mara 30 SARS leyo seleko leyo usukuthuma uthi uyifuna yonke. Ngokunomlelo Awu abazalwane nilungise masinya nithandaze uyikhulumele phambili bamkhulise sekude ukwenza bangathi awuyibiza nje manje uyibeke kude kwenza ukuthi baprepare amabudget la babeke kuhle bathini and then isikhathi sakhona masika amasalary angena uphethe umsebenzi kaNkulunkulu ngikhuluma kamnandi ne Yamazis. Amen. Yeah. Afani naba. Kulumindwa yethu. Amen. Hey baba ngithatha ukwami lapha hayi. Zibe